uNkulunkulu akakulonde uphile uphushe uphumelele uPastor Lubeka Maphupho. Ukubalulekile ukuthi-ke uma ukuhle emehlweni akho unganikela kwi-channel yoba isibusiso lokho. Le number isenze ngoba umlandeli uyimember uyacontribute le channel. Fona from 9 to 5 kuphela, from Monday to Friday kuphela ku-WhatsApp. Kunombukeli obekuzeke la ukuthi Phuphe phasa e-college. Siyangole igama lakho ukuthi Phuphe phasa e-college. So la singakusho ukuphasa e-college, umnyango Phuphe phasa esikolweni, umnyango Phuphe phasa e-university, umnyango Phuphe phasa nje we-just class la kufundwa khona education ungekona esikolweni. Powerful kakhulu. Number 1 kuyenzeka-ke uma uphupha use-college ubuphawula uphasile sokukhomba ngenzela uyakhonjiswa ukuthi uzophuma phambili ey'fundweni zakho uma ukuthi njengamanje ngumfundi wena. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha use-college yabo uphawula uhle ukuthi uma uphasile ungabeyivezela ukuthi ngenzela kumele ungaliphothe ithawula ngoba ngemuva kubhekana ney'lingo ezinzima kanye ney'vivinyo ey'nkulu umuntu ozothuthuka uphinde uphumelele. uJobe 23:10 ngoba-ke uyayazi indlela yami uyayazi indlela yami sengivinile ngiyaphumelela ngegolide. Kanti kaJakobe 1:12 ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulungeni ukuba-ke esevivinyekile yakwamukeliswa umqhele ukuphila othenjisiwe. Kanti number 3 ngokwesintu uma kwenze uphuphe use-college uphawula uphasile ungabelivezela ngenzela umuntu onobizo lwamoya futhi usuqeqeshekile waphinde waziphothula ngempumelelo ngabe yifundo noma-ke intwaso okanye-ke yivivinyo zesidalwa lesi esikwembethe. Usungulele ngephambili kwesinye isigaba ngokubizo lwakho. Ngokwenkolo-ke number 4 ngokwenkolo uma ngenze uphuphe use-college uba uphasile lungabeli bese ukuthi ngenzeka uNkulunkulu esekuvivinyile wakuhlolisisa inkambo nemiso kanye nokholo lwakho akafumananga sono kuwe esingakuthiya ekwenzeni noma ekusebenzeni nombuso wakhe noma-ke ekungeneni nje embusweni wakhe. Amahubo 17:3 uyalinga inhliziyo yami ungihambela ebusuku uyangihlolisisa awufumani lutho ngiyahlosa uba-ke umlomo wami ungaphambuki. Kanti uJobe 7:17 umuntu uyini ukuba-ke umkhulise na nokuthi uzobeka inhliziyo yakho kuye futhi ukuthi kufanele umvakashele njalo ekuseni futhi umvivinye umzuzu ngamunye. Kanti-ke number 5 kwabanye uma uphupha use-college noma e-college upha olungaba oluphi uma uphasile ngoba kwabanye kukhomba an opposite. So leli sikhomba ukuthi ngenze kuzodumazeka ngoba ngeke uphase njengoba ulindele ukuphasa uma uthi umuntu vele umfundi njengamanje futhi ngenzeka uzophoxeka ey'fundweni zakho ungaphumeleli. Baloku ku-aplaya abanye i-direct kwabanye iba opposite. Siyabonga. Be blessed.